هنرمند مزن شوانپرور دسترانک خدا دگوت بحروانه دل کردستانه براستی جی بحروانه خملا همو کردستانه و دل هر کردکی ده جه خوی تایبت هیا لیوان روژان جبرک و کوچا ماسین بحروانه دست بکریه خملا بحروانه دقات بویه وقت زانین او بحروانه جعالی خوی و صدای ده گلکی دولمنده جبر ویجی جبلی ماسیا بحروانه تو آجالک آنجی تو جرماسیه کدن نکاره دناوا بحروانه ده بجی لیبل ماسیا بحروانه جی هر سال دما خرزداینه ده نچار دمینه بر به آوین شیرین و کوچ بکه جبرکو خرزاوان نکاره دناوا آوا بحریا شور ده بجی ولاتی ایوانی یه جبو سیر کوچا ماسیان هاتیه سر چم اردیش صلاح الدین دمیر بالدکشین سر تایبتین ماسیان و بهاد بیجه کوچا ماسیا هر ساله مها گلان دا دورا نسکا مها که زیده تر کوشت کن جبر سده امی کوشت کن اونجی وقتی زانن بحروانه سودالیه آوا شوره لور دا نکاره هیکی خدای نه تین آوا شیرین بندا به آنها آوا شیرین یک جمع روبارات زوزانا که داری هبه آوا شیرین دا او مسیانا کشت کن تین لوی داری هیکی خداتینن در باس بندچن که هزار سالانه سر بحروانه او کوچاوانه ایزال او مسیانا دم قدخواه دا چاخی که هیکی خداتینن گره کس نگره کس نه خورا نیچی را نکه چونکه مسیح آوس به نای خواره ندار ایجا امز دبین ام وکی وی حرمه ملت وی حرمه ام دبین یعنی چقا ایدولوژی چقا دینا چقا اولادش های اواد تشتاوانه یعنی حیوانه که آوس نای خواره نه وک شهابتین دمیر جی دبیجه کوچا ماسیان جعالی گل هرمی و وک کوچا پیروز تزانین و تو کس ددما کوچه ده ماسیوانی ناکه ددما کوچا ماسیان ده 75 روزان ماسی گرتن لحمو هرم وانی قدخه جدر و دما قدخه ماسیوانی جبو گل هرمی وک شولک سرکه دردورا باجر ده نزی 14,000 کس به ماسیوانی و مجول دبن و دبارا مالا خواه به ماسیوانی دکن مروف افچرخ کپیتالیزم یا مدرنی تایدا وکی جانواره که خوزای کریه مسیا کریه قاقلیباز راحتن مروف راحتن آجار راحتن جبروی هم و کوچا مسیا وک گل هرمی هم پیروز دبینن گره کس تبی نبن نیچگر و تشت تبی نبن کوچا ماسیا بحروانه بر به گلک آو و چمن جور به جور ودچه لی دیمن هری تایبت لسر چم اردیش تیدیتن جبرک و لسر چم اردیش بنداوه که بچوک هیا و دما ماسی دیگهیجن بر بنداوه جبو سرکتنا بنداوه فرد دن و او فردان چی وکی فرینه تناف کرن و جبر و چنده ناوکی دن ای ماسیا وانه جی ماسیا فروکه لبر وان دیمن خوشک هر سال هفته یکم یا ماه خزیرانه لسر چم اردیش شاهی ماسیا فروک تلدار خستن لی ای سال جبر نخوشیا کرونای او شاهی پیک نهاد جهه که هر سال شاهی پیک دهات جبر قدخه درکتنا در و نها بدنگه و همو خوزا جبو ماسی قاقلیباس و آجالان مایه همولاتی صالح معروف اولو بالدکشین سر باندورا ارینی یا بلاوبونا ویروسا کرونای و نپاراستنا چم اردیش و خطره یا پیشروژا ماسیا بحروانی و وهاد بیجم نزی سه ماه ام هندر دانن دبستان قدخه نه و راستی
tiştekî dijwar e yani diger ra û cîhanê ra tabii vira mirovahî gelek tiştîtin û xuza gelek tiştîtin em niha bendava masiyan e ya erdişî û bandora wan jî li ser masiyê çîbû erînî çîbû û berê ev çemê ku deherike gelek qirêj deherikî niha baş e yani paqij deherike gel zêde nayê bi destan nagire nakevena cihekî dîrokî ye ji bo me Kurda û Kurdistanê ew cihekên gelek devera da cihê pîroz hene lê mixabin li Kurdistanê da xwedî derketin kêm e yani xwasteka me wek ku xwedî derkevin çêbe yani alî gel va alîkva desthilatê va alîkva şaredarî va xwedî derketina van cîhan pir girîng e lê mixabin van çend roj berî niha li warê geliyê Zîlan bendava elektrîkê pêçêkirinê mixabin tiştê neyînî yê ser vê bendavê çê bike qirêjiya wê avayê kutbe yani mesiyê me ku anha hep pîroz dibînin anha hem dîmenên xweşik temaşe dikin yek sal bi sal hûn da be têk biçe ji bo em hez nakin tiştê hez ya tiştê wek wan vê xwezayî da çê bibin tiştekî xwezayî ye yani tiştekî Xwedê Teala pêşkeşî gel kiriye pêşkeşî zindiya kiriye em hez nakin bê xwedkirin Wek Salih Maruf oğlu jî dibêje çêkirina bendavan bandoreke gelekê xirab li ser ax, çand, xweza û kevneşopiyên dîrokî dike û niha cemê erdîşê û masiya bihra wanê jî bi heman xetereyê re robiroy ye. Piştî çêkirina bendava heskîfê niha jî li ser çemê Zîlanê bendavek tê çêkirin. Bêguman ew bendav xetereyeke li ser xerzdayîna masiyên bihra wanê jî. Mimkûn e ew bendav van dîmenên xweşik têk bibe. Wek hûn jî dibînin qaqlîbaz û masiya bihra wanê di nava pêşbirkeke xwezayî de ne. Masî hewl dide xerza xwe dane cihekî ewle û vegere bihra wanê. Lê qaqlîbaz jî hewl dide zikê xwe têr bike. Lê ew ne şerekî têkbirinê ye. Jiyan û xweza bi vî rengî diherike wek ava çemê erdîşê.